Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar Iqra kelima halaman 30. Bu Rini di Taman Mini, pintu 2 Taman Mini, Jakarta Timur. Mau belajar lagu, katanya berlagu. Tapi jangan belagu ya, berlagu. Mau nagom lagu. Ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. In aradna illa husna. Orang nyamber. In aradna illal husna. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Salah. Inna ila rabbika ruj'a. inna ila inna ila rabbika ruj'a gitu. Diulang Mbak Sat. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian sebentar ya, diulang lagi. Silakan. Was Was, waso nyamber. Was, was, was wasofati sofa. wasa, wasafa, wasa, wasafati safa. Kemudian Faz fazza, faza faza jiroti zazro. fazzajirati zajra. Wa kafa billahi syahida. وكفى وكفى بالله شهيدا. Wal mu'tafikata Jangan ahwa. buru-buru. wal mu wal mu'tafika wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Iya pipo ya, jangan mengganggu ya. Kemudian Nisa'ukum harsul lakum. nisaukum harthul lakum. Mata allakum fali amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fuddilu birati rizkihim. Fuddilu bi'raddi rizkihim. Ala innaha kurbasul lahum. Ala innaha kurbatun lahum. Wa kumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin.
Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian Hatta ta'tiyahumul bayyinah. hatta hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Khafidatur udahlah yang rafi'ah. panjangnya kho sama ro. Ayo diulang. Khafidatur rafi'ah. Kurang. Khafidatur rafi'ah. Diulang. Khafidatur 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 rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Kemudian ini ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi Hehehehe. Jawabannya ketahuan bil ghaib, bil ghaib. Orang Jawa ketahuan. Kamu ketahuan ya orang Jawa bil ghaib. Bil ghaib, maghrib. Ayo lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi Bil. wa Alladzina yu'minuna bil ghaibi dinyamber. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Masya Allah, pintar Bu Dokter sekarang nih. Ada kemajuan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Tinggal tenang sama lagunya ya. Tenang aja. Ntar juga pintar. Yuk terus. Wahyu Jangan. Wahyu. Neken. Wahyu. Wahyu zakah. Wahyu zakah. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Kemudian Likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz. Kemudian Wa huwa latiful latiful khabir.
وهو اللطيف الخبير. In hum illa yazunnun. Inhum illa yazunnun. Faro'ahuni Pi. sawa. Para ni emang uni orang Padang. Para pi. Huni. Pi uni. Ayo. Para fi ayo. Faro'ahuni. Pi. Astagfirullah. Fi. Ya, ya, ya. Ayo. Faro'ahu fi sawa il jahim. فرآه في سواء الجحيم. Kemudian Wailul lil wailul kulli. likulli, bukan lil kulli, ayo hati-hati. Wailul likulli. Wailul likulli humazatil lazim. Humazatil nyamber. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil Humazatil jangan lumazah. ditahan. Ya. Jangan humazatnya jangan ditahan. Wailul likulli humazatil lumazah lagi. Wailul likulli humazatil Humazatil. Oh, Humazatil. Wailul likulli humazatil. wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Hum ashabul mas'amah. ashabul mas'amah. Kemudian Narullahil muqadah. jangan buru-buru. Narullahil muqadah lagi. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil Bukan. muqadah. Ya. Narullahil muqadah. Hilnya kayak ditahan sebentar. Nah, kemana Bu Rini? Mau ke terminal. Terminal. Nggak enak sepet gitu Mbak ya. Ayo. Ayo. Narullahil Masih. muqadah. Narullahil muqadah. Tidak ditahan tapi tidak cepat-cepat juga. Ayo. Belum bagus. Narullahil muqadah. Masih hutang dikit lagi. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil L-nya sempurnakan. Coba sekali lagi. Narullahil muqadah. Coba ditahan deh. L-nya ditahan. Narullahil muqadah kayak ditahan L-nya. Nanya panjang. Narullahil muqadah. Nanya panjang. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah.
Gitu. Narullahil muqadah. Kemudian allati. Al Allati tato al Tato. Allati tat tali'u kayak ditahan. ya. Tali'u ibu jangan ditato. Tali'u. Allati tali'u. Allati tatoliul Tali'u alal ada ulnya. afidah. Ulnya dapat dari mana? Allati allati tattali'u alal afidah ya. Allati tatoliul Tattali'u. alal Oh, nya di mana? Oh, yang kedua ada ngalip lam. Al allati tattali'u tatoliul alal. Oh alal. Oh alal. Ikan ada oh. alal. Jangan ada oh. Ya lagi. Allati tatoliu alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian yang ini wa illam. Wa ilam taghfir Tal wa ya wa wa illam tal wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal salah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. hebat napasnya. Berarti kali bagi dua. Wa illam taghfir lana wa tarhamna وترحمنا لنكونن minal khasirin. Kemudian Ulang apa lanjut Pak Ustadz? diterusin aja nanti dilatih ya. Iya. Pokoknya dilatih biar pinter, biar bagus. Terus Fato fa'ala alaiha ta'ifum mirabbika taifum mir rabbik. Fato alaiha ta'ifum mirabbika wa hum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Dibagi dua harusnya ya. Gitu. Tapi ibu hebat dapatnya cukup. Ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian Wa iza ra'auhum qalu inna haulaika nggak ada ladhalun. ulaika, kaknya nggak ada ikanya Astagfirullahaladzim ya. yo. Wa iza Bagi dua aja. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Ayo bagi dua. Boleh. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ilah sampai ilah ya Pak Ustaz. Inna haula gitu.
Wa idza ra'auhum qalu inna haula In haula. inna haula ila dhallun. Kurang. Inna haula ila dhallun. Ladhan. L-nya ditahan sebentar. Ladallun. Hanya lewat sebetulnya nggak ditahan, cuman kayak ditahan. Inna haula ila dhallun. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لضال لضال لضالون. Ibu latih ya. Terus wala. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sudah bagus, cuman kurang nyamber doang. Oh, ya, Mas. Itu kurang nyamber. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ayo kurang nyamber. Samber. Kurang apa ya, di tasjid nih, kurang. Ibarat nyanyi Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung gitu. Kurang patriotis. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Kurang nyamber nih gitu. Wala nukadzibu biha gitu. Kurang nyamber. Ayo. Samberin. Wala nukadzibu Nukad. bi Oh. Wala nukadzibu kurang nyamber dikit. Wala nukadzibu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal wala nukadzibu bi pendek. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Sampai situ dulu boleh. Ayo coba. Wala Nukad kurang nyamber. Pernya kayaknya udah enggak, kalau ibarat spring bed itu enggak balik lagi belum. Wala nukad nyamber, ayo nyamber. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Iya, tinggal dilatih aja nanti. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Terus falamma kurang nyamber. Udah pinter ibu nih, kurang nyamber. Ibarat nih, ibu kenapa jalannya kok pelan-pelan, jarang olahraga. Falamma, ayo nyamber. Falamma ja'ahum bi'a, home-nya ifas tafawi. Falamma ja'ahum bindeng. Falamma ja'ahum bi ayatina. Sampai situ aja. Bi ayatina bagus. Bi ayatina idzahum
minha yadhakun. Iya. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Kemudian waro'aitan Waro'aitan waro'aitanna saya dakhuluna fi dinillah. keras fi dinillah. Waro'aitanna saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Tinggal nyampernya aja. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tinggal ngelatih. Terus Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pendek. Fasabbih bihamdi rabbika bikawas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tahu. Innahu kana tahu. Ayo, innahu dan innahu kana tahu. Fasabbih bukan fasabbih. Fasabbih nyambarnya ke B, bukan fasabbih. Kalau fasabbih S-nya yang double. Yang double ini B-nya yang nyambar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Udahlah. Ya, wastaghfirhu. Kalau nggak kuat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillah sudah lumayan lancar, tinggal ngulang-ngulang tasdidnya, tinggal nyamber-nyamber ya. Besok lusa ibu sudah ke Iqra 6. Ya, alhamdulillah. Banyak latihan kan dari rekaman ini, ada sedikit kurangnya nyambernya aja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kurang nyamber dikit lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.